Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino luntuan baca padung-padung boh narit maja haba urang jamun nyang jeut ke pedoman ge tanyo lam hudip nyo. Tente jihnyo pekerjaan yang tidak pada tempatnya atau buat yang hana cocok. Gekun sia-sia. Lagi gekun. Gelinyung rumpet tabuh subang. Gigo rumpang tabuh baja. Hana patut tapu patut. Gaki untut tabuh genta. Hana layak tapu layak. Jaro supak tabuh gajah. Bak si Buddha dayo tut panyon. Bak si ruhom dayo semapa. Ta chot buleun ngon puting sadeup. Ta semusut dengan un buga. Bak buah bek tabi bungong. Bak inong bek pegah rahsia. Ok si on tabuh menyu. Giga sinu tabuh baja. Si Buddha dayo buat kitab. Si bangsat dayo berdoa. Tamu taruh bak lumo bukung. Tamu sabung ngon manok Buddha. Tamu wat dalam bruk ruhung. Tamu gluang bak tanah gla. Ta seut laut ngon paneut jarau. Ta pedong nanggro pangkai si bahra. Ia pasang surut, angin jiput, kedih kenau. Ia sabah bati, panai hasi, ngon tamanau. Ta mekat sira di dalam ujian, ta temagun lam badai raya. Angin put, raga preh. Pucukau ia, pergam angin. Pemuen kawi dan mata. Encien bak putu, hanjut bak gede. Anak bak gundik, hanjut ke raja. Asap hanjut dargam, bubayang hanjut daraba. Hati tak puduk bak gelinyung, mata tak puduk bak ruang. Grup kai, grup are, grup canggu, grup ke lidai. Enok mantong padung-padung boh narik maja nyang jeut ke pedoman gedanyo. Singoh dah sambung lom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.